Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana. U fike kona exigodini xa Mabodlela. Hi bombisa ririmi rero. Se swi endli ngopfu eka Tshinya vantshwa loko yi ri misawu se yi hundzeletile. Van'wanyana va vula leswaku ri tsakani ingaku a xahari kona eka Tshinya vantshwa. Ku vi na nkandziyiso lowu Tshinya vantshwa a nga wu endla eka xiyenge xa mabulu xa TikTok a karhi a dya vuswa na pizza. Sweswinyana ku na un'wana nkandziyiso na wona lowu a wu endleke a karhi a mama masi ya vana. Se vanhu va na ku solasola leswaku ri xana tsakani xahari kona ke? Xana Tshinya vantshwa va nga va lo n'wi hundzeleta ke? Mi ta mi karhi mi swi vona minkandziyiso yaleyo hi vumbirhi bya yona leswaku ri Tshinya vantshwa eka nkandziyiso lowu wa karhi ku dya vuswa na pizza. Kasi eka lowun'wana nkandziyiso mi ta swi vona leswaku ri Tshinya vantshwa u le ku mameni ka mabodlela ya vana, a mama masi ya vana. Hayi a redzi swi tiviwa hi hosi. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.